Dobar dan svima. Prošlu izložbu Niko je ovdje imao povodom odlaska u mirovinu. Obično ljudi kad odu u mirovinu, onda ih lagano postanu zaboravljeni jer počnu živjeti negdje drugdje i ne druže se s ljudima. Očito Niko nije takav, niti su njegovi prijatelji takvi. Kad smo prije 3 godine prvi put otvarali Nikinu izložbu ovdje, ja sam mu između ostalog i njemu poželio dobrodošlicu u ove prostore. U međuvremenu Niko se potpuno ovdje udomaćio, tako da više nemam nikakve ni želje ni potrebe mu izražavati takvo što. Dapače, sretan sam što je postao dio naše umjetničke zajednice i što je i dalje tako produktivan i što i dalje napreduju u svom slikarstvu, kao što svi mladi slikari na početku karijere rade. Puno eksperimenata, puno veselja u slikanju i ja se nadam da vi to svi kao i ja možete vidjeti na ovome što je Niko danas izložio. Evo, ja vama svakako želim dobrodošlicu, vi ste još uvijek gosti, ali eto, nadam se da ćete i vi nakon nekog desete Nikine izložbe postati domaći. Da, možemo, članarina nije skupa. Evo, neću ja duljiti više, Niko je puno elokventniji od mene i on će sad nama znati reći malo više o svojem slikarstvu, a tu je i Hrvoje Mitrov, njegov šta se učite? Mentor i koji je skuhao gulaš i koji je malo umoran, tako da evo, Niko nas sve skupa tjera da u vrijeme njegove izložbe i pripreme za njegovu izložbu zapravo postanemo ili kuhari ili nešto drugo. Dakle, netko je pitao gdje su umjetnici, ja sam rekao tu je jedan, a ostali su ovdje više manje na nekoj usluzi. Pa eto, nadam se da ćete biti i zadovoljni našom ponudom, s tim da većinu toga je zapravo Niko i njegova supruga tu donijeli, pa evo. Još jednom dobrodošli, a sad ne znam ko će odati koriste. Pa evo, ja bih vam se zahvalio što ste došli. Naravno, došli ste svom prijatelju Niki. Imate što i vidjeti. Ovo što je Alen rekao, ako smo i sumnjali kada je sve to počelo, u što će se to razviti, evo vidite, to se zaista razvilo nešto što je apsolutno likovno pismeno i Niko je stvarno zasluženo postao dio zajednice. Ne samo ove naše tu male mikro, nego, evo recimo, na primjer, odnosno ne idući tjedan, nego tjedan iza idućeg, otvaramo izložbu u Minhenu, gdje Niko isto sudjeluje s nama, tako da... Skoro svi idu u Njemačku. Da, evo, vidimo se u Minhenu. Toliko od mene, hvala. Hvala i tebi. Hvala svima vama što ste došli. Ova izložba je koncipirana za mog oca. On je umro prije točno 3 godine. I jednog dana, prije možda 7-8 godina, on me izmotivirao kada sam ga pitao gdje je proveo, to ste mogli pročitati ili ćete pročitati u katalogu, gdje je proveo najbolje godine svoga života. On je rekao da ih je proveo u krevetu. On je bio takav čovjek. Izražavao se na način koji je ljude nekad znao zbunjivati. Mene je isprovocirao na način da pokušam izanalizirati tu njegovu izjavu, pa sam ju izanalizirao. Moju analizu ćete pročitati u katalogu i pogledat ćete tu na zidovima. Ja sam uvjeren, dao sam sve od sebe, uvjeren sam da stari gore je zadovoljan time što sam napravio. I što smo skuhali. I što smo skuhali, i da smo se skupa svi ovako našli, družili, jer on je bio, pamtit ću ga, upravo po tome što je bio veseljak, druželjubiv, volio je kartat, volio je zapjevat, iako nije bio baš sluhista.
volio je šah, volio je križaljke i naročito ću ga pamtiti po tome što je imao jedan specifičan humor. Rekao bih engleski humor sa jednim lijepim dalmatinskim štihom. I sad bih vam mogao ispričati mnogo njegovih replika na koješta. Sad razmišljam koju da se sjetim. Na primjer, jedanput sam s njim gledao moto trke na televizoru, naravno, momci, on, ja i naš susjed, gdje je stari gledao te motore kako jure i onda je rekao susjedu, vidi kakva je to brzina, kakvi su to motori, to sigurno juri preko 80 na sat. A ovaj je rekao, Bože, Bog s tobom, kaže, pa to su najveći motori na svijetu, to jure 300, 350. Stari kaže, pa da, to je preko 80. Rekao, da. Je tako bilo prilike, tako je. I još jednu da vas puno ne zamaram. Jedanput sam bio s njim na moru, na terasi, nas dva sjedimo za jednim stolom. Jedan čovjek potpuno nama nepoznat, 2 stola dalje, čita novine. Čim ga je stari ugledao, on odmah ide k njemu, stane ispred njega i kaže Deutsch, ništa, French, ništa, Germany, ništa, Čeh, England, Italijano i na kraju čovjek kaže Kanada. Stari ga gleda i kaže Arbeit hidrocentrala. Ovaj ovako pogledaj, ništa. Stari se meni vrati i kaže ovako, vidi, ovo je turist, upravo sam razgovarao s njim, došao je čovjek iz Kanade i rekao mi je da radi u hidrocentrali. Evo ga, to je ono po čemu ću ga pamtiti. Rođen je u znaku jarca, znači bio je tvrdoglav, bio je uporan, ali bio je dobar i pošten. Evo, po tome ću ga pamtiti. I vama svima hvala što ste ovih nekoliko trenutaka mislili na njega. Prije nego što otvorim izložbu, šećer dolazi na kraju. To je mama koja je htjela obratiti vam se, međutim rekla je neću, rado bih, ali emocije će me pojest. Ajde ti umjesto mene. Tako da je ona meni pripremila jedno malo srce. Dragi prijatelji, s vama smo već 3. put. Zahvaljujemo se i srdačno pozdravljamo. Tugujemo za pokojnicima, čuvamo uspomene, sjećamo se uspona i padova kroz životni trnoviti put koji neumoljivo teče dalje. Sigurno sam da će nam se večeras na nebeskom svodu pridružiti jedna zvijezda posebnog sjaja koja će se s nama radovati, zahvaliti na sjećanju i podsjetiti na staru latinsku sentencu per aspera ad astra, trnjem do zvijezda. Stoga samo naprijed, život je težak, ali i lijep, jer se zvijezde, koliko god bile visoko, ipak mogu doseći. Sretno! Evo ga, hvala vam lijepo. Izvolite u PR sobe. Reci šta se nudi. Vide oni sami šta se čuje. Evo najmlađi gost je tu.